ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badong! Itay kapay nga ibabaon! Mapanak nga rod sumakdaw. Awan pa'y madkarga na itatimbang awit mo. Mapanak pala sumakdaw. Nagbayag ka nga gungkunay kat agluto akaun. Agururay ka kadilang. Di ko lang makururay ma. Darasam ti gunay! Why mapanakaon? Unay ka dahito bakitanin na ya. Ibataman nga min deta cellphone nga gamaw. Cellphone kala cellphone. Kabadong, Apay maray. itay kapay anak katugaw di tasango ti Tersinak. Itay pay aya. Kino katugtugaw kon sa laing maray. Itay pay, imbaon na kansamot ni Marito yang amapan sumakdaw. Kasano manamuan maray? Kasanaw nakaigem kamot ititimba. Ay, huwag kaya man niya. Kunak no nakasakdo akan. Surutan na kantumana ni tuyang mo. Iso anasay saya at no inka sumaodon. Nay. Awanay, naibusan tilod ka. Una yan. Oh, ape akitaan nakakasta. Ay, di mo ko na... Mabalay, maray, umutang at itilod. Ay, kaib ibus na. Ay, agraman lot utangan yaw. Talagang mga umutang at itilod, mate. Ay, inka ka sumakdaw, tanay. Adun tumanan ti agsakdo di tagripaw. Siyak pwede muna sumakdaw. Pila ka, tataba daw. Siyak pwede muna, ta senyora kon. Paimot day tatataba daw. Itay kami pa ang nakapila di tawi. Ne, si kabagayam ko raw. Diyak nakita, nakapila kagayam Kasangsangpet mo lang, napan ka na dagos di tagripaw. Agpila ka umay ka dito'y malikudak. Agung nga rin na matuyang. Kamatin naktumanan iti binalsad no jak makasakdo iti pagluto na. Siyak ngay, kung tanak ni Uncle Kaw, no sana ka makasakdo iti pagdigos na. May bayang pay laing na iti Uncle Mau. Uray san ngagdigaw, sa nabang sitlat ta. Angam siya ngay, agungay ni nana matuyang. Isa pa unahin na kaun. Awan pagluto na. Magka na kayo ataw bing kayo bay. Nakasakdo akaun. Badong! Yawid mun aday ta sinakdum adan akong... Ayun gayam. Ay way, numayin! Uray tanga ti kalsada ag cellphone kalaptalak lakayan. Adto yan ti tanaw. Kal, apay ngay nga hindi sumlatan di taagdan. Iyulim adita taipan mun ijay kusina. Nay, kunak man no si kamot hindi mangyuli di taagdan. Na, siyak lang arodan ti aglotaw, siyak pay lang ti pagbagkatam. Darasab giday, itay kapay ngururayan. Wine! Reklamo ka la reklamo. Sana ka agdigusan. Na, nagkunakan ka asaan kang agdigaws. Maden ti payud mo. Agaputan iti agong dagiti amin amasabat mo. Awan pa'y matisinak doon ni Kwarog. Ay, nagbayagan ni Kwarog amapan sumakdo. Itay pa'y matanapan si Makdaw. Bayamon, jak agdigusan. Ay, saan ang mabalain? Siyak ti mababain no ibaga dagiti tao ani Kapitan Enteng kat nabangsit. May mayat ata, masikat. Oh. Naa. Ay, atidog sa manan ti pila ija ayan ti gripaw. Isugarod nga oray jakon agdigos. Sayang ti danaw, ket adu tag kasapulan. Na, sika ti maysa kadagiti agkasapulan, Enteng. Ay. Iso nga agdigos ka! Nagdagsan da ito sinakdok adu atin ba? Ay, nyangkal mo tayo masabat ka. Apayang kail, sa dino ti papanam. Ay, inakon iti barangay hul at aldawin. Ha? Ay na. Kasanuhay da ito sinakdok apag digos mo. Sapay doa nagdadakil atin ba? Ay am da digos dita. Kat no makabulan na saan ka nagdigaws. Awan mo't makaamuno di mo ipagbaga. Ay, nakon! Ay, dakla ko man si Maksak daw. Nabanugak lang nga din na nagpila. Narigatanak pa yan ang bagkat kadagitaw eh. Ay, nagrigat na talaga ti sumakdawan tay. Ay, nasaya at tanakasakdo kamot laangan.
Mabiit lang taayabak ni uncle mo taagdigusan. Enteng! Umay ka agdigusan! Awan ni Uncle Kao, napanin iti barangay hall. Anya? Napanan? Ay na, linibasan nakmanan. Nagnasiguro iti bakdor Katnuin lakaw jay bakdor. Nagnaan na ngay nga rod arimuar. Na, limagtuman nga tana, ijay tawa. Ha? Naglaingan ni Uncle Kao. Nagngato ti tawa yaw. Ngam kabaalan na alagto Nay, apay adi ka makatal na ba daw? Magnaklag mo dito sa wanam. Kaya't mon samot ang makaungatakan ka. Amom nga buy-buy ak ititibay, pumanag na ka dita sang wanak. Di ka mangamin makadlaw. Agtugaw ka mga main. Jak kayat. Na, di nakdisturbon nga buy-buy ah. Ijay ka man adayong agpagnapagna. Ikan na nga raw, ti paglud ka. Ikan ka? Kano inlakon to pay amin ari daw dito'y balay. Tapno saan ka amakarwar amapan aglaw. Tapay. Anya mo ti palang pariga mo kanyakan? Disturbo lang deta silpaun. Nagregat ka nga ibabaon. Nagbuntog ka nga gunggunay. Maurasan ka no maibaon ka di tarwar. Taday talag silsilpon jar aramidaw. Naminsan lang mo da dyan na pasama ka. Nasaysaya at langan no saan kan nga aglawd. Tauray panangan mau, madisturbaw gapoy tiday tasilpaun. No kasta, saan na ngay kanti paglud ka? Saan? Taigatang ko iti bagas day jay kakaiso na kwartak ijay bulsak. Aya, ay kit sige nga rin Agbuya ka lang, ititibay. Na, sa dino nga iti papanam. Mapanak maturo ka. Awan mo't laramidag. Misigay, riingon kantaw no agluto Tamapan ka man ng sumakdaw. Wine, ito lagayam. Di na amaw nga dapang panunutay. Saan na pulos makadlaw na ito'y atuyan? At namadmadlaw ko kagawan. Anya day ta amadlaw mo, kapitan. Kagap-gapo lang dito ni sekretary. Nakapismas. Dubli pa ti pismas na. Apay andamanan by Rouse. Awan mo, Na, uri si kamay, nakapismas ka. Apay, agan ano kayo? Adaya virus ka. kuha nga men, kapitan. Awan mo't maangot ko amadi. Awan maangot mo, kapitan. Padasam man nga ingato dagita dua nga imam. Ay una yon, hey, makaulaw permay. Ay, tuy anglit ko ti bagbagam makaulaw. Apay, di mo maangot, kapitan. Gagangay na. Iso nga ron asim mikatak, gapo iti anglit ko. Saan ka na mapanagsak do kwarog? Tada pa lang jay sinakdom itay. Ay, Saan mo't ngamin ang nagdigos niya uncle mo? nasayahat Mike, tasanak pa ilang sumakdaw, antay. Agbuyak man pa ititibay. Wen, aginanakamot Ha? Antay, kumita ka iti balay datatabadong kananatuyang aw. Na, ay sos, apay ngay. Anya ti aramidon ni pari badong ititawa? Lumagtun sa matain. Ay wen, ay delikado. Sapay ka lakayan. Ay, tultula din ng samot ni Uncle Kao. Ay sos, 5 taon kwarog. Pustahan tantay. Nablaw dagiti sa akin Na. Napilay daytan. Badaw! Ayan maun! Napanamon badaw! Ay namare, di mon birukan ni badong mo. Kasano ko maajak birukan maray, kat maluman, ibaon ko amapan sumakdaw. Apay, inungtam aya. Kanayon ko ang ungungtan. Takasano, day talag silsilpon tiyam muna nga rabidan, nagrigat ko nga ibabaon. Ay, isungarod alimag to ijay tawayo Heh, kunakon ka. Ay, agpadpada damutan kan inteng. Nagtulag dan samad. Na, kayat mo asawan maray. Lumaglag tumat ni Kapitan di tatawayaw. Katwan, ibabaon ko nga agdigos. Ang amom ti inaramid na. Amo kon maray, di mon ituloy. 5 taw di tatawayaw. Wen, maray. Ay, jak amo
Numayat ti panagna na inton sumangpet. Kayat mo asawaan, nablumutan ti saka ni badong kaw. Ay katuan aga seman jay tawa alinagtuna. Naglibas anapan naglaud. Pati jay igatang ko iti bagas may inala na. Ay unay metan di pari badong. Ay, maray. Uray ka din ni Kapitan kat agkop-kopit mat. Ay, kanayon Aya, Ay, nakaro nga agkupit ni Inteng. aya. Imbag no di nakupitan ti kwarta ti barangay tayaw. Ay, padasan na nga ramidan ti kasta. Ay, mabalunot ka, maray. Paray, dituya man pa yun, ti barangay hall nga, tugaw. Wala, Mabalay, dito yung opisina. Aircon kay. wala. Nagpaluda nga min kay. Ah, Ataw, ti kacachat ko ababalasang. apo, iso happy ka? Huwag mo ta. Dito ya man abay mo ngagtugaw paray. Mabalay. Win! Kas lang amin napigpigsa, idi masidegaking ka. Ay, agtugaw ka na. Sumanao ka. Huwag paray. Ay na, nagmayatin ti agtugaw dito yung aircon nga opisina ti kapitan. Naglamuyot pa dito pagtugawan. Na, Anya din yung maangot ko paray. Ape, awan maangot na. awan. Ay, makaulaw. Si Kansamo paray. Hindi ka reklamo ta makiang angot ka. Ay, si ka talaga. Apa iti makder ka? Ay, Kung nagtugaw ka pa'y? Ay, rumwara langay. Tama nga no day tapay ang lit mo, ti pakatayak. Tata ba daw? Nagkapwam. Ita barangay hall. Agis tambayak ko malita. Ang permimot ang naganglit na ang kalmaw. Diyak maanusan. Ni. Saan kamot ang napilay? Nay, tapay ko mamapilayak. Ket no nakita da ka kini antik ba nang alimag to'y jay tawayaw? Day jay. Nakita yung gayam. Kasta unay ada nagmigan ka. Tapay ko mamadanagan kayaw. Pinapigsa apay, Mike. Kung saan ka ang napilay? Nalaingat, nulin nagtuan ititawa, ti pagsasaritaan, kwarog. Agpada kayo kini Uncle Gaw. Ay, ibaga mamut tagdigos. Tapno sana makaulaw, ti payod na. Kabuting na nga rin ti Danaw. Nagadua kabutang na, danumpay. Badong! Ha? Ninanatuyang ha? Akong unit tuya ka. Badong! Kwarog! Tanglam ni Tatam Abadong! Di mo ipalubos ang makadayaw! Imbagayo eh. Ay, batan na ka, kwarog. Natanggal ka. Naskin na may tarayak ni tuya ka. Taday, at pangurna. Darasang nanatuyang. Natanggal ko ni Tata ba daw? Ay, Jak palubusan. Oh, di mo palubusan! Dito'y paimot sangwanan ti barangay hall tinagapaan yaw. Kasano, Kapitan? Day taba daw, kinupitan naklang arudan, linibasan nakpay. Kasano ajak ilibasan, pare? Paglod only, di na pa ika. Ay, prat! Huston! Denggan nyo ti repiri. Ireklamo kit di ani ba daw, Kapitan? Na, Tadela ag silsilpon jar aramidir na. Iso ajak ikan iti paglod na. Patpatsam day tatuyang, pare. eh pare, kontrolem nga ti panagsilpon mo. No oras ti trabaho. Patsim nga min ani tuyang mo. Tamangan no mauma. Kasano ajak mauma, Kapitan? Ket no narugyan nan tinagsilpaon, ijay nan ngagmalmalam. Oh, pare. Ay, hindi na kita, hindi kasta, pare. Ay, kinupitan pa'y kanon ni Marituyang. Dakas deta. Oray kanumot gayam sika, Kapitan. Agkop-kopit ka, ko na ni Maribanang. Nay, agpadpada ta mga gaya, pare. Kwa, jakon ulitin day jay. Ang mga nutuladen na. Ay, ala, sumurot kan ka ni Marituyang. Ikaroon ti basol mo. Apay, di nakaduan, pare. Intan! Kaduan ngay bagbagap. Biliba ka talaga kada kayo kini Tata ba dong Uncle? Anya man ang ti pagbilibam. Agpada kayo alo maglagto iti tawa. Na, Ngampulos asaan kayo anapilay. hindi pa'y nagtangaramit ko. Amok ti tiknik. Ha? Kasta ka day. Suruan nakman nga rudmat iti tiknik. Nagado ti rombeng amasursurom, kwarog. Ah. Saan aday talumag to iti tawa? Inteng, apay, ti kunam,
Kas jailatan. Kwarog, anyat kaya't asawa ni Antim. Addadusa, ti basta lumagtulatan iti tawa. Ala ka, Uncle. Kwarog, ingkaalaan jay balunat ka. Kunakon kahit. Mabit lang, antay. Nagtungpal adagos. Badong! Present? Kunak nagsil-cellphone ka manan. Adak lang dito siyang wanam. Ay, abanak pala eh. Sa dinaw, ti pangibaw ng kanyak. Kasta agalisto ka. Ala, inka sumakdown. Ay sos, nagatidog manan ti pila di gripaw. Kit adamanan na dyan ni Kwarog. Isakduan na siguro ti pagdigos ni Uncle na. Tasan niya digdigas. Ay natatabadong. Unang ngamin nga ramidan ti pangibaunan ken kanina na toyang. Sakpay ti panag-cellphone mo. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badam, nakawalis ako, di ta paraangan. Naurnong mo namin na bulbulang. Wan, uray kita, Ipakita ta ni pare Inteng, ti pananguram ta kada kita bulbulang. Masapol pa'y nga ipakitam kan kwa na. Una, tapno ma-stress, kit agungit madan. Ay, unay kan, takay kayat mo nga stressan ni Kapitan. Kayat ko nga arororodain day ta, Kapitan. Talaga makaungat. Nga main, bawal ti agpur iti basura dito'y barangay. Di ka babanta, marurod manan ita. Ay, unay mo't day tanga asukan, Mare. Ay na, naggapo di talikod ti balay da marituyang kan kabadong. Agpupuor da di talikod ti balayda. Nabayagan nga aramiden da dayta, uray no ibaw bawal ti barangay. Ay, win nga rod. Siyak tupay. Diya ko nagpupuor di talikod ti balay may, tagungat ni Inteng. Bawal nga mina talaga. Kahit, apay nga aramidan latta da marituyang kan pari badong. Kat amomutaw na natangkan ti ulo da kita nga agasawa. Ay na, umayan ti asok dito ayan tamare. Makapauyak. Ay sapay nagpuskol at talaga ti asok maray. Ado siguro abulbulong ti pinuuran da. Nalinis manan da ito'y paraangan tabadong. Wide, awanay, nagiti natin nagabulbulaw. Napuuran dami na Badaw, saan samutin ako mitkita ni Kapitan? Nasakitan ti karabukob ko nga katawa. Ay, katawa ka lata. Tumaon autolatan ni Parinteng. Ay, itayak pa'y nga katawa ditaw. Nasakitan to tiyan kaw. Agkatawa ka lata ko naktumay. Tapno manggag ni Parinteng, kit ad-adda marurod ka lata. Sigurado ang marurod atanay. Linabsing tamanen ti ordinansa ti barangay, abawal ti agpuor iti basura. Isungarod arurodan tapay. Sige, agid ng tangag katawa. Agbilang iti talaw. Pigsam ti agkatawa. Maysa. Dua. Talaw katawa. Talaga amang rururod da dagito yung agasawa Ay, apay nga min aya anak katanaw ka di tatawa. Namin ngayon waragawag mi dito'y barangay abawal ti agpur. Ang agpur dalata. Ay, bay amlat ta ka di idan.
Ta kumpare kan kumarim mat ida. Ay saan na mabalin? Anya baybayan ida? Ay, aramiden dan ati kay kayat danukas jay. No anya ti bawal di bawal. Kahit, anya nga iti aramidam. Daita tinadagsen apang panunutek ita. Sapay ipanggagdapay mo ti panagkatawa da. Kay kayat da ka nga rod arurorodan. Ibaon kung tuman ni Kwarog. Ta kasarita na ni Marituyang ken paribadaw. Apay ang Kyle. Payapay ka, payapay. Nakita man nagpuor da Marituyang ken paribadaw. Unang Kyle. Nagpigsa di apoy di talikod ti balayda. Ibaon ka Mapan ka dita balayda. Anya nga ti aramidak di ang Kyle. Ibagam abawal ti agpuor iti basbasura. Unang Kyle. Ingkan, tapno di da ulitin apuuran dagiti basura da. Ay! Saan ka nga umasid, Agwarag? Balbalagan ka? Ha? Apay di tapanabas, tataba daw. Sa anak mo ta kalaban na. Kalaban ka para kanya. Ha? Saan ka nga umasidag? Ang dalahin umay ko ibaga. Saan ka nga umasidag? Kung naking ka, no di mo kaya't atabasin ka. Iba ba namin di tapanabas mo atap nagsarita ta. Ay saan? Diyak kaya't ti makisarita king ka. Umadayo ka. Kas asa na ito'y panabas ko kunam sa. Unirap, nagsilang. Uray lang makasisirap. Iso nga gawid kan Gwarag. Diyak kaya't adenggan dahi tangay baga. O anya, Kwarog. Nakasarita mo't laang dakabadong kan Marituyang. Saan kagawad? Kasanumot nga main. Sumungsungadak pa ilaang. Ilay-layatin ni tatabadong jekas asa panabas na. Ay sus, ay unay mo't daytan. Makapanerbyos kagawad. Pirmi anerbyos ka. Apay, anya ti inaramid ni Kwarog dito'y balay badong. At da kanumay na ibaga. Ang pinasabatak adagos iti panabas Anya ayati bagana. Ay ka mo man. Ang mga nuje pananguram tayo bulbulong idinaminsan nga daw. Ang muklatan. Iso pinasabatak iti panabas Talaga akagura ni Kapitan ti aguram iti basura. Aramidin tati kay kaya't taki iti tuyan. Patpatyam na kita nga opisyal. Nang nangruna na ita Kapitan Inteng. Anya tinapasama ko raw. Apay adi mo na ibaga tibilin ko nga ibagam. Nagbuti nga kiti panabas ni tatabadong ang kay. Panabas. Ay unay mo't dayta. Ay, istorya mang kanda kami kani Antay. No, anong nangyari? Idiyas kauko da ito'y makinkanawan na sa ka. Oh, Pinasabtan na ko ni tatabadong itinatadong panabas. Nalawag asaan da akayat asurutan tilintag dito'y barangay. Imbagam kuma nga imbaon ka. Kasano nga ibaga kat permi matinervyos ka. Ay, mayat sa nun ni Marituyang ti pangibagaan iti dayta. Ay, di na ko ni baon ng kail. Ha? Nakayatin ti agsubli di tabalayda. Mabuti nga kao. Si kamanlangan kagawad ko ng timang kasarita ka ni Marituyang, Ay wen Kapitan. Ipalagip mo, ti maipapan iti ordinansa ti barangay. Bawal ti mang puor iti basbasura. Nabayag daytan nga ordinansa, Kapitan. Nungay nalipatan da. Sa bagay mo't kitdi Sapay delikado ti agpuor iti arubayan. Wano iti likod ti balay. Nang runa no nakaro ti pudaw, ken naangin. Ay na, Marituyang. Amom ka de. Nga oray kami lang naguyag ka ni Maribanang anak ka lang abidye asok ti pinuuran nyo a basura. Kasta? Wen Maray, ay dandan ni kami na ulaw. Na, apay nagkatawa ka. Ay, nasaya. Anya na saya at sasawam. Amom di ordinansa ti barangay, Maray, maipapan iti pananguram iti basura. Amok! Kunana Ay namaray, saan mo nga ituloy pa'y? Tapno maipalawag ko kan ka. Amo kunday tang ordinansa. Amo matgayam. Apay pay laang nga agpuor kayo iti basura di talikod ti balayaw. Kaya migayam? Nay,
Denggam ta ipalawag ko ken ka jali naon ti ordinansa ti barangay. Amok nga ruden, saanen ang masapol nga ipalawag mo pa'y kanyak? Ammo nga ta ni Badong Mau. Ni badung ko pa'y mati ko nam. Ammo na aming maray. Ay, nagsabat ta matlangan, paray. Ay agawid akon paray. Tamapanak mangal daw. Nabanugak ang nagtrabaho di tabanggag. Iso di naksingain. Na, saan ka mo't asing-singain? Ibagbagak lang abawal ang manguram iti basura. Makaungungetak at halaga paray. Apay dayta nakasalikad abadang dita siket mo. Ay, amangan numaasot mo dayta. Ay kato na. Iso na saysayat paray. Adaywan na kaon. Na, sa anak mo't akalaban, paray. Agpadpada kayo kinikwaraw. Dua kayo akalaban. Na, apay nga ibagam akalaban kami ngay. Kontrabida kayo gayam. Aglisikan, tanay. Agawid na kaon. Na. Di mo kayat na itabasing kan paray. Isong aglisikan. Ay, talaga gayam nga awan dengdeng ganda pari badong kan marituyan. Awan, Maray. Uray da kami nga opisyal. Uray ni Kapitan. Saan da kaya ta denggan? Ay, isudala ang matipasaway akabaranggayan tayo. Wen nga rod. Pampanunutan mi apagmultaan mi laangan ida. Ay katwanan no kasta natangken mo ti ulo da. Nagado ti offense dan. Dakkelan ti bayadan da amulta. Adulamin na bawal-bawal. Agpurta man ang kidi at suyang. Iranata ti kada ni paring enteng di tabalay da. Agpuur tamanaan. Ay kitwin na. Tapno makita ni pare enteng. Nga awan ti kabuting ta. Kanagado dagiti na ornong abulbulong di talikaw. Kaiso nga rin ti puran ta. Kahit kasanungay no dumakkel ti apaw. Ay kadi na sayaat. Tapno makita ni pare enteng. Ad-addan ang makaungat kadata Ay kitmayat ah. Paayaban datan di ta barangay haul. Adun to mga mi na pagbutbut ngam kay. Saan ka kadi amadanagan ta siyak ti makamaw? Kapitan, nagpuorma daon da marituyang ken kabadong iti basura. Nakitak nga ron. Ay, mangrururod da talaga. Kaya no amuda mo't bawal. Kaya, aramidin dalat ta. Ay Kapitan, dumakdakkel mo jay apoy. Ay, asus! Nagkwarta ka dumakal ti apoy! Naangin nga min Kapitan, ken napudo ti panawon. Sus! Ay, mapuuran samot tan jay balay da. Kanya ita, di makunam, parintay. Tinubngar mi man na ti ordinansa ti barangay. Badaong! Badaong! Abay! Mayati isa man dito ikay. Ay nanagdakkelan day ta apawi. Ay, wait, tay, basit lang mo itay. Ay, nagdakal mo titan. Ay sus! Maura man day ta balay! Ay, sas, di ka kaiso na balay tatuyang. Ay kulak tumang kang ka, saan kan nga agpuor? Ay, awaday mapura ng ti balay tatuyang. Ay sana mabalain, awanan ti pagyanan ta numauram day ta balay ta! Wait, awaday. Ay, tulungan na kami mo ito, abaray. Apay paray. Ay, namagang pa lang, mate. Mapupura ng day tabalay, may kadituyang ko, paray. Kwarong! Ayan, kay. Mapupuuran ka no ti balay ni Tata Mabadong. Ay, awaday. Makikitak nga ro ng kain. Oops. Ay, nakatukaw kayo mo ilataritan, paray. Kwaraw. Agure ka at lekturan da ka pa'y. Kanya. Hindi pa lang ay palagi pamikan ka. Delikado ti agpuor iti parangan. Ngem di nakam diningig. Pinasabtan nakpay di iti panabas. Ay, wayang. Mamati akon kada kayo. Basol ka. Ay, basol ka. Ay, tulungan da ko na mangidap na tauran, paray. Kwaraw. Sige. Asino nga iti ayabam kwaraw. No kasta nga da uram. Di bumbiro ang kain. Kasta launay tinervyos ko kukumaray. Kunak numauram jay balay may kinibadong kaw. Nakita da ka nga rod ang nagtartaray. Ay, anya ngay dayta na isalakan mo. Pirmimot nga inarakop mo, Maray. Ay namaray, kunak ngamin numauram jay balay may. Iso at tinaray ko dayto isang agarapo na bugoong may.
Ay, imbag ko namta na alibtak dagiti kabarangayan tayo anang idap iti apaw. Ken imay adagos dagiti bombero. Ay, dandanin na uram jay balay may kukumaray. Ita, amuyo no apay nga ibaw bawal ti barangay ti agpuor, marituyang. Wan maray. Mamati kamot siguro kada kami nga opisyal. Maray. Badaw, naurnong kon dagiti bulbulong di talikod ti balay. Apay nga ibagampay laing kanyak. Ay kadamagak ano anya tinasken nga aramiden ta. Amom lang aro din na mabaling nga aramiden nga abunaw. Ay, aramidem nga abunaon. Agad mo na. Organic nga abono ti pagbalinan na, tuyang. Sige nga raw, tayo sa taramidak, badaw. Ngam tuyang ah. Palpalagipan ka ah. Di mo pupuran dagiti bulbulaw. Diyak kaya ti na maulay di dandanipan nakauram tuy balay. Ay, nanatoyang kanta tabadong. Kasta, surutin nyo tilintag iti barangay para iti pagsayaatan nyo. Ala sigay! Dinan, tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ilimlim mga naksamay. Ah, Ay na, saan mo taparay? nagkaro kamit. Apay, anya manin na ti basol ka. Di ka na yan. Pananglang-langsot mo kanya. Anya, Mauma akon kan ka. Umay ka ditoy. Diti abay ko. adaytan. Ito ako, niti sangam paray. Wen talaga nga adakan iti sagok. Aday ka. Apay nga bigla na milata na kinabil paray. Inton maminsan. Di Aday ka. ka naglanglangsot Nay, limtag mo't day tasubsob mo ba daw? Ginabil na ni parenting tuyang. Anya, No amok lang ko makabila na. Diyak ko may masidag king kwa na. saan ngamin anasaya at ti aglang-lang sot ba daw? Oh, anya nga ita. Ay, amin na makakita kanyak. Dilawin da, ti subsub ka. Masurunak. Ay nabadong, agnakam kamangatan. Ay, kasano nga agnakimak. Kahit saan mo't anasayati, naramid day dya, parinteng. Ay, una yan. Salbagiday. Na, ay nagadukat alaw-lawat lumaw. Ay, jak nakapagtepil. Pinaramanak jay luko. Ay di mula ket kinasarita jay tao, itinasayaat. Ay, masurunak. Idi damaw. Masakit ni kwarog. Idi kwan, kunana anatay. Idi napanak iji ospital, si bibiyag gayam ni kwarog. Ay, Ay, may kadwa. Kunana nga urayak iji park, tagkuyog kamay nga agawin dito kabildatan. Gayam, imununan. ay ke nalipatan na siguro ati nagtulagan yaw. Di may katlaw. Ay, jak na anusunan. Kunanang nga aduda nga umay agtrabaho iti papaaramid ka. Nagpapartiak iti may sa akaldeng, kin nagpaluto ak iti adu nga inapaw. Idukon kit awan damit. Ay, dayta ang agpaiso. Uray kumaman no sinapan na ngayong baga adida umay. Tatnusan ana ilawlaw ang tao. Ay, surod kun. Kinapudno na namin adumat alinang sutan nak ni Kabadong. Anya? Kunana nga umutang kanyak tabayadan na inton bigat, hingga mo saan mo. Ay, uray sak. Kuna na nga igatangak iti arak, tasukatan na kanaw. Hanggang di namat sinuksukatan. Iso anasayaat no inikan ni Kapitan iti pagnakman na. Nagnakam nanakwanang.
Ay, makatumpong ko maitik katapat na ako nada. Ay, sapay la kumaa. Iti nagsakitak. Imbaga nakit din anataya. Ay, nagrigatan ay at nakakaasi pa nagbiag tuyang. Ay, wala. Iso amasapol nga aggagat ka amang gawd. Ay, agsasadutan no kasto yung awan pulos kwartak. Anya, May isa pa ya parikot ko day tamar. Margaya parangan ti balay ta. ay kat manggad ka tapno makaurnong ka iti pang patarimaan ta. Anya nga tan numapangga ka ni Mari Banang. Umutang ka kingkuan na. Anya, Umutang ka iti 15 mail. Ibaga mabayadan tantaw. Inton iti kampay iday iti 50,000 na kwartata ngayon pautang ta kani Pulanaw. naa, di ka payla na didigra iti panangkabilken ka ni Kapitan. Ay, kaano pa nga ta bayadan dati utang da. Mano aya ti utang da kada kayo kani Marituyang. Dakkel nga rod maray. 50 mail. Nagdakelan nga ino kasta. Sing-singiran may. Ngam inton ka ni katlo abulan ka no abayadan da. Ay kat kanayon nyo ang mapansingiran, tapno ito da. Ay, gumatang ako may ti batbataw. Tapag patarimaan mi iti sango ti balay mi maray. Kastaya. Ay uwan Ada ka di kwartam dita, maray. Tay supay lang man ti buludek. Kwa. Ay awan kwartak ang mabalin ko ang maipabulod kan ka, kabadaw. Namati ni Mari Kuanang nga da 50 mil a kwarta ngayon pautang ta kampay iday kani Pulanaw. Anya, lang sutam ni Marikwana. Shhh! Tagtagari ah! Tadda plano ka na sayat. Anya, Diyak ibagbaga, no niya day ta plano, ta mga numasukal. no anya man day ka, di mon patuluyan, no di mo kayat ti maisagma. Ay na, diyak kumarami din day ta, ngam ka sa pulak ti kwarta ita. Mala, makaamu ka nga raw. Adda ka no 50K a kwarta da kabado ngayon pautang da. Anya? Nangalaan da kumangay ti kwartang impautang damay. Kat ornong da siguro nga gasawa Aya, Umut-utang kanyak iti kwarta. Ay ngamjak pinautangan. pinautangan nyo kumaa. Sayo patungan no agbayad da. Kumangarod nawam magkwartak. Idakdakkel yo kumati porsinto na. O di agganan siya kayo pay. Bumulod akman iti kwartam di ta kwarag. Apay, awan kwartayaw, tataba daw. Adda nga raw, ngam inutang da pailaeng. Agbayad da, inton ka ni katlo a bulan. Kanikatlo abulan. Way, kasta nga raw. Mabalin ka da, yapautangan na pailaeng. Mano ay ati utangin nyo kanyak, tataba daw. Uray, day ta 30 mil. Mabalin na yun. Kasapulang aming kay. 30 mil. Kano nga bayadam? Ay kano may dabayadan ti inutang da kanyak Intong ka ni katlo a bulan. Sige. Ikarigata nga itid kan kaday ta kwarta, tataba daw. Ay na, agyaman na kwarog Angim na Adda interes na ti kwarta kabuludam. Ay way, don't worry kwarog. Kayang-kaya ka. Babayaran kita. 30,000 pesos amin da ito dungaw. Ay unay kan aya inteng. Sang kaulit mo abilbilangan ti kwartam. Inton kwan, matnagmukit di tinaduma. Maya to, pa'y ngay ayamin abilagin. Ammom lang arudan ti bilang na. Ang ulit-ulitan pailaan. Nay, adda magham kwarta yung anggain. Sige, panawan kayo pa dito, ikwarog. Ado pa'y ti aramidak. Sige lang. Anggain, mabalin ka di nga umutang iti kwarta yaw. Masapul ko ti kwarta. Pangusaram ko ma. Ay, adu anggain. Pautangan na kuma iti 30,000 pesos. Ano? Di pa ikat alam amin ang dati bilbilagat. Uray tabayadak tumot lang nga dagaws. Apaman na maalak ti kwarta. Sige, isublim adagos. Kamaudyanan na. Damot lang ang kwartak itatuyan. No kasta nga raw, pasimintumon ti paraangan ta. Win ka day.
Agparami dak tumot tayo, iti siminto apader. Nasaya at nga raw. Buto iti kwartam. Saan na masapaol? Tasyak ti mapan gumatang iti materyalay sa mausar. Balbalagan ka ba daw? Saan akum kumpurmi manendita ti mapan mo gatgatangag? Igatang mo iti kasapulan ti kwarta. Wen ka day. Danag mo na ya. Mala, rumwara ka. Nagadumot ti 10 a kilo a karni ti baboy, kabadong. Wen maray. Tado ti umay agtrabaho inton bigat. Ay, isumot lagayam Kunak, ano si daon nyo laeng adwa? Ken 10 abungon na tinapay. Upat abuti ti arak. Ken kompleto meten nga pagrikadaw no adda dita, maray. Hadda sige. Kaikabil ko amin iti eko bag dagiti gatagem, kabadog. Ken kagudwa ka ba na bagas, maray. Sige, mabiit laeng nga road. May sa atrak abat bataw, ken 10 ket 2 siminto amin, paray. Day talaan, awan landok na. Ay, aguray ka. Na, Tadyak pinalpas. ay, Adda na yun na. ha, Lanlan daw, ken darat. ay, Kayat ka, iyag mo amin inton bigat. ay, wala. Di kagda nagtasyak ti makaam mo ang mapan mangala iji ilay. Ibaon ko ni Kwaraw. Kayat ka, eksakto nga oras, alas 8. Ah, Isang pet yawn, ti order ka. win, di ka kadyagda nagtasyak ti makaam mo. Kay masan to tagluto iti masida, ken merienda. Mano ay ti umay agtrabaho nga inayabam. Aduda, ni Tasyaw, ni Unyok, ni Kabalaw, ken ada pa lima mababaro akabduada nga umay. Tapno mabibiit. No kasta, walo da amin nga umay agtrabaho. Wine, sungarod nga doon ti isagana mamakan. Kaano da nga umay agtrabaho? Inton bigat madlang. Sige, bayam tamang isagana ak iti adaw amakan. Nasayat. Iti kasta, napigsada nga agtrabaho, inton bigat. Apay ngay, awan mat mauray ta nga umay ita. Ay, sinalbag. Apay ngay. Sa apay nagadaw dagitin saganak amakan. Kunak magayta ti panagtrabaho da. At tinasaya at mapankakin ni Kapitan. Amwam no apay. Pay mantan naksarakin ni parenteng. Langsot samay. No kasta, awan istak da iji ili asiminto ken darat. Awan ang kail. Ay, Next week da ka nung agpadilibay. daa. Kasano nga taitan di pare badong. Aguray da Ay. Ay, siya pa iso ti sumungat. Ay, Paray! Harag! Di order ko ngay. ay awan. Iso nga aguray kayo pa iti 1 week pare. Anya! Kino yung pasiguradong nga yugyo ita. Awan nga rod. Ay basol ko pa na awan istak da. Alaman. Nukas na nga rod, awan to umay agtrabaho itangal daw. Ay, una. Anda imay dito ay nagdamag kanyak. No, anda ka nun ti order yaw. Ngam kunak nga awan pa, ta next week ton. Iso ang nagawid dan. Anya! Nasaya at magtasaan nga imay dito'y dakabalaw. Onyok kantasya. Pudnaw, nga man yan. Tanaylawan ko tinaggastos iti makan. Ha? Nailawlaw anak kit din anagluto. Awan damag kayam. Ti parikod. Sa dino nga itan ti pangalaki ti magastos ko inton sumaranaw. Ay nagrigatin na ti mailawlawan. Oh, di tantan mo pala ang tagurnong ka iti kwarta. Kapilitan na. Anya nga iti pakanta kadag iti umay agtrabaho no bilang. Nangina pa yung iti swilduda. Ayan nan nga iti kwartak tataba daw. Kanikatlo a bulan itan. Ay, salbag kidi da ito yan. Isublimon ti kwartak a binulod yaw. Agraman ti interes na. Ay. Sa payawan kwarta kita kwaraw. Ay, panghasyo mo ta. Di ka mangilawlawan. Kwa, kastoy na eh. Amina kong king ka ita. Tipudnaw kwaraw. Pudno nga. Kung kunak lang nga da kwarta may nga impautang ka. Ha? Pinapudno na. Langsot ko lang na jay. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Anya? Awang ngamin na mo ka pangalaki iti kwarta may kwaraw. Ay,
Ninamnamaklakit din nga gintiris iti 5,000 o ti kwarta nga impautang ko kan ka. Hanggang saan mo't gayam? Ay, jaklaim pagarup akas tagayam ti plano badaong. Awanin ti maramidan pa ni Kwarog Ta nagastos kon ti kwarta na. Una, ngamnungay idarum na kakin ni Kapitan. Ay, makamuditan Ay, sana balik ko manunal, pasin di parikot ta. Iso akas to'y ti mapaspasamak kadata. Nga main lang sutam ti padam ataaw. Sana bali ta saan damot makurangan. Tinaskain, nakagatangak iti materialize para iti pan nakatarimaan ti parangan ta. Anya, Naamwak ka ni Kwarog nga inulbudan ni Paribadong. Iso nga imayak ta ibagakken ka. Sikahan ti agdiskitar iti pagbayad yo, marituyang. anya. Tapno ammom, saan a kwarta ni Kwarog timpautang na? No di kat kwarta ni Inteng. Ay, kinabil samot ni Inteng ni Paribadong iday. Ay ko ha. Uwan, pudno day tamaray. Agdiskitar ka nga rod, tabayadan yo, maray. Ay, delikado ni Paribadong ka ni Inteng, numaamuan na day toy. Sige maray, kasaritak daw ni Badaw. Awan ti palimad adilong taw. Iso na amwak ti amin. No kasta, amam nga inulbudak lang ni Kwarog, pare. No apay met At ijak kay kayat nga aramidem kat isumot ti kay kayat mo nga aramiden. Di mo't imbagakken ka. Ngayon ton maminsan, di kan agul-ulbawd ngam inaramid mo lata. Kayat mo sa mata isel-sel ka di ta unag ti abot mo wano pagpaludan. Ay, saan mo ta paray, pangasim mo na. Kasyan na ka diya. Pakawanan na kuma. Ikaray, jakon ulitin paray. Agbalbaliw akaun, Pixman. Isublim ti kwartak nga intedken ka ni Kwarog. Ay, nawan pagbayad mo. Sublek dagiti materialis ang nagatang mau. Ay, wan paray, isublikaon. Ay, mabwisit aki di kastoy abiyag. Ay, Talaga ang mabwisit ka at gululbud ka. Ulitin to pa'y tinaramid mo. ay saan paray. Agbalbaliw akaun. Narigagayam taglang lang sa. Ay, napakawanan na ka diya paray. Ay natatabadong, di kay agulbod, daawan palimod adilumtaw, kas kuna ni Kapitan. Day kunadan, no dakas ti aramid mo, dakas tumat lang ti apitam. Ala, agbalbaliw kan tatabadong. Ala si Jay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayawan kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Nabayag jay na o di apa nagsida tayo iti bunog. Akinamulan nyo ijay karayan, Kwarog. Winarodan tay. Intun awan opisina. In kami manin nagkamal. Ay, winsang agpaisaw. Agpiknik tayo man, Mike. Barang ado manin alamas, ti maalamay. Nabayag nga awan ti nagkamal kay. Ay, nalaing samot ni Paribadong nga agkamal. Adda para aramatan na pagkamal. Adda basit anet na. Ay, anya itayan tinagan na dayje anit nga aramatan ti agkamal iti karayan. Nalipat ako nantay. Ibagak tawin ton malagip ka. Kano ka ditipan nakasangon ni Tata ba daw nga mapanagkamali di karayan na natuyang? Kamal kunam.
Nuni ba daw ay katuray niya nga oras? Di awan ko matrabaho may di barangay haul. Amangan ngamin no adda mapanatawi jay katawang kamay, agriklamon taw. Nuni ba daw katawan agreklamo no aglangan iti bangkag na? Ha? Una, tabos na nga ti bukod na bagay. Iso nga okay la ang kinibadong ka, uray saan na haliday. Ang kano nga iti haliday? No makitam kat nalabas iti pizza iti kalendaryaw, asan na Domingaw, kaawatan a haliday. Awan opisina, mabalin ti mapan. Nagadumot tinalabasit di kalendaryo may. Amin di Domingo ko nalabasay. Puwira Domingo ako na. Kayat mo kadimot ti sumuraut no mapandabadong kaw, kapitan kan kwarong nga agkamel ijay karayan, maray. Pagsarsaritaan mi nga ruday taken ni Inteng iti rabi Kayat kumot ti sumuraut, tag-picnic tayo kuma. Ay kayat ko maray. Ay awisen tamot nga rod ni Marikwanang. Ken uray ni Violet. Takunada idi kanyak akayat dati agpasyar ijay karayan. Wun maray, naragsak nga minti mapan ag-picnic ijay karayan. Addan sapay matay basit anit nga araramaten ni Pari Badong. Nukas di amapan tayo agkamal. At dapay siguraw, nabayag ajak nakikita ta nabayag mo't aditay napnapan ijay karayan. Kita tapno adda aramaten tayo. Amangan mo't no nadadaulan. Awanen ti aramaten tayo. Sapay mayat dayjay, tano aramaten ni Badungkaw, nawadwad ti mayawid na alamos. Ay sagana yung kadin ti balon tayo ngayon na pawian tay. Ay word, Kwarog. Agluto tayon to ijay karayan iti sidaan tayo ang makamelan alamos. Adu pa iti makamelan iti nga udang nga. Mayat atimplang na kilawain. Ay na, kasla magagaranak pa yan na makadanon ijay karayan. Awan ti sana magagaran kada tayo antay. Nagganas nga minti ag-picnic iti karayan. Ay, mangitugot tayo iti kaserola. Kan pagrekado tayo iti makamelan tayo. Intayo nga rodan antay. Nagrubatan niyang kain. Ay, awitem nga rodan ti balon tayo nga inapoy Ay, kunaklakit din o da kayo ti mangimatan tay. Ay, rombang asika ti mga wait. Saan kat asyak, loko? Ala, close friend. Bagkatamon at ibalon alinutok. Ay, una close friend. Kunakano di mo kaya ti umay di karayan. Ay, kayat ko Ado ka di mo't lang ti balon mau. Una, inlakam ka di tabalon ko. Sige nga raud. Intan, taguro urayin dan ti banang. Wen, close friend. Irikap ko ang ti laundry shop ko. Ha! Apay akas to ti karaya. Na, apay asaan mo't ten analit now ti danong. Adda nangisit apasit na. Kain, adda masayop anaangaw. Kaslawan pa'y makita ng aglaglangoy alamos. Awan samot nga agpaiso. Ay, awan pa'y makita nga aglangoy anabiyag iti karayan. Madiday to yan masapul at akwatan tayo. No apay akas to iti karayan. Nadadaol ka din ti karayan. Taapay akas to'y matain. Masapul abirukan tayo ti pagtataudan ti nangisi. Nailawok iti danong ti karayan. Ay, adalakit di makagapo, inteng. Sawaran tayo ti igit ti karayan. Birukan tayo ti paggapuan ti nangisit adanaw. Anya nga dati kasla birbiro kan da kapitan iti igit ti karayan iti dayji abanda, nana. Di mo ka di madlaw ti danong ti karayan, Violet. Kasla saan analit naw ti danaw. Anya ngay nga ta tinapasamak iti karayan. Intaman kita, nana. Ay sige man, nay, nagwawaras damot akas lada birbiro kanda. Anya nga ta, ti mapaspasam. Maamuan ta dayta, numakadanon ta ijay. Nay, apayan maray, anya tinapasamak dito, anya ti birbiro kanyaw.
Ay, kitaan tayo, no pagtaudan tinangisit. Anang libag iti danom ti karayan. Anya ngay nga tada ita. Makipagbiro kamot at dalakit di makagapuno apay akasto iti danom ti karayan. Kaslawan mo makita ang nabiyag iti danom. Ang mga nupatila magskat awan mo. Itay pay akinita may. Kat awanan ti lamos iti karayan. Gapo siguro di tanangisit a banag. Sayang ti panagkamil tayo kuma. Anya ngay ti makamil no kastaw. Awan ati ipangan tayo iti inapoy abalon tayaw. Esos, awanan. Nadadail ti danom ti karayan. Imbis nga umay ti agkambal iti labis. Sabali ti umay ti kambalin. Anya iti sabali akamalin tayo kumanggal. Kasla umay tayo agkambal iti managdakdakas. O asino ti makagapuno apay akasto iti danom ti karayan. Aramid ti managdakdakas datoy. Anya ngay nga tati makagabaw. Anya bulan lang di naudi nga imayan tayo. Nga do tinaala tayo iday. Ita, awanan ti makita nga aglalangoy alamais. Huwag na ron. Sa paintugutak iti kalaman si Kensilay. Ay, naimas kumati agpulutan iti mayawid tayo ang makamilan tayo. Do asino mo't ati akin aramid. Tapay ang imisit ti danom ti karayan. Mala, agwaras tayo nga ro damang biraw. No ayan na ti pagtataudan tinangisit adanaw mangkal. Hala, agkukuyog tayo a babae nga agsapong. Sinalbag ti akin aramid ditaw. Inikan na tayo iti trabaho ngawan mo't sweldaw. Sayang tay lamos kuma ang makamil tayaw. Aganos tayo nga agbirok, bareng masarakan tayo, tapos maamuan tayo. Asino nga tanga agpaiso ti akin aramid. Nalabit asaan amay may sa ti akin aramid. Taapay kat kontaminado ti karayan. Dakkel lakit day ti sungsungbatan ti akin aramid ditawi. Aywan ako kumaray. Umanay apakaibaludan na. Ang asino nga tati akin aramid. Nakaarumat. Taamin adanaw kat apektadaw. Maduktalan tayo nga ta. Kasano tayo ngay nga ta masarakan ti pagtataudan tinarugit adanaw. Day tangarud kaid. Kasano, no adayo ti ayan na. Kitaan nyo ni Kwarog tumartaray ngagturong ditaw. Nagpayapay ma. Agsinsinyas. Ay, amangan no nasarakan dan ti pagtataudan tinarugit adanaw. Malain tayo nga rudin ijay. Tapno maamuan tayo no anya day jay. Nagdakkel met atubo da ita. Ado ti agruar anarugit adanaw. Ay masapol nga i-report tayo ijay DENR tapno umay dakitaan. Nagbayan iti nangin ati akin aramid. Mabit man lang ta mga alak iti adu abat bataw. Ipilit tayo nga isilsil tapno maksen ti agayos adanaw. Ay aguri ka ta mga laakmat iti isod-sod ko akawayan. Tapno madanon naging gana iji unag. Sige, silsilan tayo. Kalpasan na. Tawagan tayo ti DENR. Ay surutin tayo pa'y katitubo ano nagtaudan na. Unahin tayo asumangpit dagiti DENR Ay sige. Ay, kapilitan ayawit tayon tibalon tayo nga inapaw. Ay, huwag nga raw, nana. Basit mat ngamin ti binalon ko si daan. Asidigla ko mati teresina ni nanakwana. Ta sardinas lang ang ti sidaan tayo. Ang picnic tayo kay ni ti sardinas. Lamas ti linaod ti sardinas. Ngam di tay amo no ayan ti ulo na. Apay ngagpaiso nga awan ulo ti sardinas. Nabati di faktor yan ang aramidan da. Ay, umuna tayo kit din nga agawid. Dagiti lalaki ti manguray kadagiti aggapo ija opisina ti DENR. Kan sigurado nga adda kadwa da a pulis.
tainyawagan ni Inteng kadagiti pulis. Maamuan tayo no asino ti akin aramid iti panakatay dagiti lamers. Wala ka nga rin tinakamulan tayaw. Ay, sayang. Antay tay, nasulsulantan ti tubo iti adu abato kan darat. Basitin ti agruar ang narugit adanaw manggay. No da siminto ka simintuin tayo. Tapno saan ang makarwar ti rugit. Ay, sa pagkit di. Nagbayag mo tindag iti inawaga manggay. Ay, awagak man no ayan dan. Agigyan tayo dito uyay na mangururay kadakwadan. Urayin tayo latan Nakadanon nga tan ijay karayan dagiti inawagan ni Inteng. Mamuan tayon tua itun sumangpet da kapitan. Piknik kumatinapanan tayo. Ngem saan mo tanagsapul tayo. Saan alamus tinasarakan. No di tubo nga agirwar iti narugit adanom. No saan tayo anapan ijay? Nagtultuloy kat kumaday di anarugit adanom. Ay, dinadael na ti danom ti karayan. Kang runaan na. Pinatay na dagiti agnaud iti danom. Wala ka nga rod naganap tayo anapan ijay. Adamot kiti naganap tayo maray. Naduktalan tayo tinarugit iji karayan. Ay, wanmat kit di Ngem tilamus ti kayat ko asawon maray. Awan ngaminen apulos tilamus ijay. Kumusta? Anya tinapasamak iti papandagiti pulis kan dagiti naggapu iti opisina ti DENR. Ada kabarbaro a faktorya ti sabidong iti kabangibang apurok. Impaturong da iti karayan ti amin arugit da. Paktorya ti sabidong kunam. Ewan, impasar dengan ti DNR. Awan pa'y gayam ti papilis da nga agupirit. Piki pa'y asabidong ter aramiden da. Ay, dakkel nga ro ti sungsong batan day ta agrupo. Ewan ata, awan husto a permit da. Kain ti panangipaturong da iti rugit da iti karayan. Kain ti piki nga aramid da. Ay, kasano apike? Tinulad da tinagan da iti sabsabidong. Ang saan nga aramid ti husto ti akin kukwa. Saan nga original. Ay, nagdakas damutan no kasta. Maragsa ka nak. Tapag sasaritaan dan ti kinalaing ka no ti taga-kamildatan. Mayat gayam ti ipapantayo ije karayan. Uray awan nakamulan tayo. Uray awan nakamulan tayo alamus. Ngimada nakamulan tayo ama nagdakdakas. Ay, sikat manen ti barangay tayo. Gapu iti naaramidan tayo. Ang sayang. Taawanan ti lamos ije karayan. Di kagdanag. Kinid daw ko at tulungan da tayo ti masaknan. Tagibulos tayo iti tilapia. Adanton tilapia ije karayan. Anda ka di pagalan iti maibulos ang kail. Tumulong da ka no. Yumanda ka dagiti adan iti tilapia. Iso ti maibulos ijay. No adaman pareko. Ay adamat solusyon na. Et babaan day ta iti panagtitinulong tayo. Good job man yan kada kayong agkakadwa, Kapitan Enteng. Ngam, sakbay na, kaya't may mga nakablangawan, da sa Ruben, Ma'am Gina, kan Kyle Ignacio, dita BGH compound. Ken kada kayo aminen apo, anaayat adumdungag kadagiti drama miye. Ala sigay! Tinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.